Hallelujah. Praise the Lord. Hai na hai tini belai keno sep kaham kai toro sengman lai phiu ka tang lai kai tani hamzak ma ka pai flaya. Hallelujah. So fadi tini bahai na seng jora ma ka kai lai ya kai ko ne. Đặc biệt cái phải về đi khỏi lại đó. Ok, bahai trong bay. Khasan tak mangda. Kai tu ni hamzak mum bisingo. Belai khatung khaza katong thok zak mangda. Hallelujah. Praise the Lord. Nai di. Zephyr seng kai tu ro tongo. Mani mung zudang nai, tong thok ma zudang nai, khasrang ma khaksang ma obelai zudango. Hallelujah. So fadi tini bahai no hai na hai sep kaham zora kaham malai ka kai tuni ko wai kuplong lai na sakulong. Yes, belai kaham tang malai kai tuni hamzak ma kai rok ma pai flaya ni sakawo aun bagai belai kena kaham. Hallelujah. Dakti ke faidi online no te share klai ra baidi sini kising mare te jati masak rok no tini bahai na sang kai tuni kok bahai kuplong angai te kaisa level sang promotion ng lai nai. Hallelujah. Fading pula sang kai tuna hambari na lai garana tini ozora ka hamni bagi pal ke fadi semukum lai na te kai tuna hambari lai. Thank you, Lord, for your love and grace. Ozora kaham ng ramani, Lord. Ozora kaham nini kok basi kuplong na munsung, Lord. Sen excited nini kok kuplong na nini kok baik ke tibo. Apply ke appreciate na kilo. Ambay afa. Ozora ni bagi. Thank you, Holy Spirit. Nini praise ni bagi. Yesu ni apply mong may kasafan tani hambay rishan. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So, narok ini the title hai ka ba kok bokri kok narok nok khana tamli sija. Bwsa Simi se Bupha ni Nogo walbrum ni bagi Tongwi bano Selengrok ya. Bwsa Simi se walbrum ni bagi Bupha ni Nogo Tongwi bano Selengrok ya. Okay. Fiaba tini kebango borok bomono hamzak lai malai seleng tomung no hamzak layo. Okay, seleng tomung no kebang khatong layo. Fiaba jeng engka malik se bahai ke kaitor bai thang o sengsar tei hayung tei bebak ni bugra sabo male abang ka chini kaitor a kaitor ni se jeng dosan ke ba jeng malik jadi batabo. Hallelujah. Abun bagin elam bagabo abun sejak tongo Bwsa Simi se Bupha ni Nogo molbrum ni bagi Tongwi mano. Yes, Bwsa Simi se Bupha ni Nogo molbrum ni bagi Tongwi mano. Seleng ya. Pia borong ni tomung tag bahangi tong seleng no hamzak layu ke bangkok. Seleng tomung muni tomung no. Okay. Like example, ang hamya to ni saya bono kaham no, but borok rok hamzak lai mani se. Omurani bagi bebak ni ama ke zan pran lai mani nogo. Especially ang bai thang ba sikla ron bising ko tam nog zakon male kaisa job da man no. Okay, kaisa samung ni sep chakri rok da man no. Ama ke kaisa tam nai musung mani belai excited tei kapra lai tong layo. Okay, tamu na sang chakri ke government chakri ke tam government servant njago. Okay, private chakri ke private job hai ke ba koroksa boss ni andar. Abo hamya ya kaham no, but ang samani gang ke tamo sengje to malik ni sebesang ke ba, maka malik engiman, malik tomungo seng tongiman. Abo ni bagi kabang sai to like sako go hai matongo. Okay, jadi seleng malik au felayo. Abon bagino ang waisa Facebook scroll kai tong pro
koroksa samosa falnai bai kaisa company ni manager ni kok no je pro koroksa bro explain khlai sai tong pro ang tamnai belai kheno bekas serangka tang mal koroksa samosa falnai singra falnai bini business abo botseng mani pure starting kishisan mano haibon baran malik so after কয়েকটা বছরনি পরে হাইকাবা কয়েকটা বিশি লাইমানি ইয়াগুলো ম্যানেজার বাহাইনো বেলায় প্রমোশন নঙ্গই বেতন রক বারিখা ওকে তেই সিংরা ফালাই বাহাইনো বিনি বিজনেস কতর কে ফুয়ারজাক মা বাই বিনি ইনকাম বাহাইনো গোबां ओंखा ওকে ম্যানেজারনি আজ এ পোস্ট কিসিসা আপগ্রেড ओंखा বেতন কিসা বারিখা ফিয়াবা সিংরা ফালাইনি তামুংখা agi kisa falo taw tibu kobang falka je manager maso ajiu bosalo ajinani sengka okay haipono manager saksangno bo belai share kahamo te belai esi bisingo tongmani bagai khom ko tam saka nung tambaga sakha kosto khlai hini saka naidi ang bo ma hake busu khushi ke tong ani beton ang time to time mano asa khadwak khlai na ya ang kya singra falai tam saka ba yes nung je samungo engaging jeng belai kaham phiaba o samung je nung khlaimani abo nung nini busano yakar klang manya hakeba yafari manya phiaba ani je samung obotamo ang ani busano yakar klang thangmano phiaba ani busano ang je puri yafaro afurteba ani samung upgrading jaknai tebo advance jaknai te a setting khlaijak samungno bo tuidule haine haya appreciate man phena hene aro sao okay just ang serengnani bagai example lo manise koroksa malik bai koroksa selengni farak tamo okay hallelujah ang just our business phasingo samanise as an example hisabe tabung naidi same tomur nang sungsar phasingo mang engage ngai tongo sungsani atui dolma naikol mau nang hamjago hungke okay nang kaisa limited phasingo nang thangi tongo sengsan ni aroni neng rang manai position manai te belai nai thok kaisa tamnai position ka hamno neng manai phiaba nai di abo limited ang thangnai rogo share khlayo phiaba jefru neng kai to neng te ajiman abo ka unlimited neng simi save ungya neng jisu christ no subrai hnai bakabai poito khlais bukuk bai subrai ni goshi mani bai nang simi mothangja o mothangjago nang sokpai mani bai nini nukhuni borok bo abono bujima bai a mothangjak mu himi manpiro okay te nini gana gini takuk bukuru bahino nang mothangja khaba a mothangjak mung tomung no nogoi borok bahino soton jagai a mothangjak mung sokpayo okay phiaba sungsani chakri aba haya je ani babo IS officer ang khamane no angbo serengai IS officer ang nai asuk aba possible ya ban nai kai tor belai possible nang jisu christ no bakhaw poitoklai subrai hini goi sima be kai tor nokuni borok ongo te khoroksa bahina abono tomung no bakhabai poitoklai bokuk bai subrai hini goi sikana hain hai kai tor borok ongo so kai tor nokuni borok ngani bagai belai easy belai kalai shawo but sungsani position je neng man mani abu to kamanai jat but a position neng te khoroksa na ya phari ri manya kalai sake but naidi kai toro jisu christ te asike kalai sa sing kalai sake no jisu christ phai kai to nukhuni borok ngoi khatum khaja ka sing tong thoklai tongoi mano hallelujah praise the lord so phadi abuni bagino khasrang di te khatong thok di ang elam bak pori tong do fadis zoton palkan naile na John chapter 8 verse ngangke 35 John chapter 8 verse ngangke 35 A slave is not a permanent member of the family ni so khoroksa seleng khoroksa muni abo permanent member ya bo jagani nukhungni okay jepro nang muni tono icha kalke thangsiri nang ke bot ma thangi ma painai bo permanent ya muni kun den permanent ngi menya okay yagulo tamsa but a son is
part of the Piaba Bwsa hanggang mo amo ka molbo rum ni bangin no kung ni. Hallelujah. Tap kay to bini Bwsa klanya ni bagay lam sama ka Jesus Kristo. Amo ni bagay sakka verse 90 John chapter 8 verse 32 no go. Okay. You will know the truth. The truth will set you free. Nakubuy nyo sa imanay, akubuy siya no. Akazani tongmani zagani pyogoy, amuni zagani pyogoy Bwsa zagato fainay hinisaw. Okay. 36 ang magasawo, if the sun sets you free, you are truly free hinisaw. Sajla je borok no pyogo, a borok permanently pyog zago hinisaw. Whom the sun sets you free, he is free indeed hinisaw. Jesus Kristo to nung pyogzak pagyam mani no, nung permanently pyogzak ka akazak ni. Obon kubikok. Hallelujah. Tayo singo question koroksak lagi. Turok sana Christian habre jaman. Okay, ani thani abahai fan kiri jang norong no habre rena ni shito giri rena ni do. Kai to ni kogo sa fan tongo. Dini borro oboro kaham ke buzi sugyan bagay no. Christian hap kapu, Christian kok kapu. Abo ba hay jinis hab jang na jat kok jang na jat buzia alpo beda boyongkor hono abo no Jesus Kristo ni thik sarmani bai abo ke Christian hunjaglai rong ni simida sumsok na karjak ba prithibi ni joto borok ni sumsok na karjak khabo bai Jesus Kristo ni bahan sakak jang mani bai o orbin hai ka or je life nai tong nai borok ni simida hamya hamri rajak ba joto sungsani borok ni hamya hamri rajaka. Hallelujah. Jesus Kristo boli rajak mani bai joto ni sumsong nakar jaka. Thimungot kalai tong joto am thangjak muni bagai yapri shari rajaka haga lama khlai rajaka. Obon kubiko. Hallelujah. Praise the Lord. Abuni bagai no Ephesians chapter 1 verse 4 sejak tongo sungsar sa snamjak yako Afro no kaitor sengno bini borok khlai kaham te mazra krei khlai naka. Hallelujah. Praise the Lord. Phiaba tini tangai kungma borok oje kaham positiono sok mane akaham je ya phare mane akaham tangi sagon nukjak yangi tongmale goshina naya. Jesus Kristo to je bini sumsong naka jaka babono goshina naya. Jesus Kristo to je bokka hamung khabono bok goshina naya. Bos bini sungsani phan bini phanno bo belai ke important ungjago a phan ba ke boya prishana nayo. Abuni bagai se bok kelegi ma tongo. Phiaba sungsani joto borok no kaitoni Bwsa no but tabuk o Bwsa hunjak nai se Bupha no goshina naya. Bupha no babu huninjung na naya hungke a Bupha le tabuk tai Bwsa no a Bwsa no tai tam khlaise nai ba. Sungsar sung kabang manungo obahai Bwsa tongo buma Bupha no yakari sakni musung dei thangi tongoyo a sakni musung dei thangi tongoi nai nok yakari ang sasung tongnai hnai Bwsa no Bupha le tei tam khlai nei ba a Bwsa se Bupha bai tongna naya hingke Bupha bono musung phana nai koli ja manno ba musung phana kaham ya phana musung ma rokna ya phari ja manno ba manya tangle Bwsa bo bini musung tei ang nungbai tongya ni ongkhori thangmani kono dino ama haike ongkhori thangnai Bwsa no Bupha thangai chubai maniya sungsani khoroksa borok tini borok se thuruksa ako hni bumung kobangma thebai tonglayo but khoroksa borok tuma bukung kolok tuma bukung bara tuma khitung kolok tuma khitung bara tuma bakhnai kolok tuma bakhnai joto borok rok no tabu kaitoni Bwsa kaito bai kathak kaham khlai mazra krei khlai yasari najak mangse borok goishina naya ang ani musung tuin tongnai ani ang mani phaimono obo haikeno borok oje sakni sima bagi himani bagai akai to ni sungsasano yasagi manlaya angi tonglayo. Okay, taising je question. Throksana Christian habri. Throksaka kai to no Bwsa edoba Bwsano. Bogoshi phaikya manena akai to ni hamare no boya sagi manai. Christian ni tiobo kuna habjak nai buya ongkhorjak nai buya. You are already kai to ni Bwsa kai to no kuni borok. Tabo nung goshina nai goshe ada asuk simi se farak.
Jisu Kristo tui nini je sumsong nakar zaka nang matangjak mono yasaka te akaham nang manka abono nang tabung goshina simise ang kahamung ka nei Jisu Kristo se ani bagai lama bini bisingte ang matangjak mono manka ang mono bekhabai puito khlaimani bai bo ani bagai bebak samung kaham khlaiga abono ang puito khlaimani bai te bukuga ang subrai ning goshimani bai ang akaham no receive khlaika just goshina simise goshiu ya prishana simise okay Modi government 500 টাকা বা 1000 টাকা নোট অলরেডি ব্যান খালাই রেখা কসাম ন আবরো নং গসি আনকে তো নং সবুত ওয়াবলে গসি উই নং ই আও নই নং গসি উই আক কসাম ন সলাই কতাল যে প্রনাও আফরনো তো নং সলি মাননাই বল সংসার নং আক কসাম বাই তংনাই আং বং সলাই যে তং সাইমেন ya হনি নং আক কসাম বাই তংনা হাঙ্কা মিনি মরজি তা তংনি তা অবর হনজাংনাই তা বুতওয়া হনজাংনাই Okay. They bomb my example or night. Musiman go buzidi, tang like Konzo, Gurk, Kikanai, Buzinai, Borok Hamsaza. Hallelujah. Kaiter already son of Katar Kaham Klainaka. Jisu Christo. Tababana je Goshi Panyera Honkake, Busani category of Kobzaksinai, Goshi Payara Honkeba, Munini category of Kobzaksinai. Nang Tomono Goshi Honkeba, Bushani Mol Brom, Kaiton in the Kongotong Sinai, Goshia Shelling Nit on Musunkeba, Nang Parmanenia. Nang alang matong sagno obosak tong sagno am poreke nang push nang kaito nukuni borok ngai manya nang tomon goshi angke jisu se ani bagai bebak samong kaham khlaika ang mono bekhabai puito khlai hunai jefro nang goshiwo okay jefro nang buko bai subrai hini goshiwo bono afro nang an nukuni borok mai goshi na simisu tabo goshi ma banya mthangjago tabo goshi ma banya kahamungi mano tabo borok obono goshi na naya mano hun tonglai Okay, nung je tini langma tongmani, obo keba nung azimani diba? Nung azimani diba bo? Bai tang kaitor kairog ino no katang forma bagoisi. Tangi kairog no, because nung tau pano goshi payako. Nung tabuk pano salajagyako. Nung tabuk pano ang ani musung tinglia, ang kaito ni yang tisi, kaito ni musung tisi. Haka ang ani sag ang ani liya ang Jisu Kriston se kini nang goshi pai manya ko abon bagay no khairo gui na singi tongo no wait klai tongo ani Bwsa Bupha Nogo ki fil no nei abon bagay maya ganang pani rung thomas hajago okay Bupha ni sampoti naka a sampoti no phaloi sawi tomung sitra tongka samung sitra saka grei engka ni sa tini sem boro angganang khlayo o ha nang senamani da ha nung je nogo tongo je hao nok tangjak aha nung slamani da nung je samung sai tongo omo nung kai mani diba omo nung slamani da kaitor bai thang ya phangni simi kairoi thai to phai manose nung haine hai busre kai phri thairoi sai tong phiro a thaire nai sabo kaitor nini tam tong ba ani tam tongo sungsaro mung sapon grei haipon borok tam salai ani hinlayo okay Bupha ni sampoti na sawi tong tu dise Bupha na sinia hangke aborok butwa ya diba absala kuso Bupha ni sampoti na phalei je manmani rang bai saka nangkha tomu sitra tongka je hamia tong tongka te bigra ni sala bigra position o sogoi okay ini kebang borok kaitoni hao tongui kaitor snamir mani samung na sawi kaitor mani langmana tui tong tu tuise kaitono hamia salai kaitono thut nei tong layo handi tang na tong no problem phiaba zora tong sini khasiwi khaki fil kang ke ba nung je hamia khlai mana kaito delete khlai nai te kaham katal no add khlai re nai nung slai jana musunya aron tong nai nini musunu tong nai tongli tam khlai ni se tongli ta 80 বছর tongana 90 বছর tongana bisingke 120 বছর tongana tongli nini musung tuinya abuni poriboto tongle a 120 বছর ni poriboto phaine bele tamo afro saiman naita afro saiman tamu de subita tongli pona ya jitu no buito lai problem ku ko Bupha Simi se mol brom ni bari Bupha ni Nogo Tongwi Mano
Bwsa Simi se molbrum ni bagai Bupha ni Nogo Tongwi Mano. Selengke Srapsa ni bagai se. Neng o sengsani 80, 90, 100, 120 bosor langmani bagai no. Tomur neng Jishu kiri appreciate tongo hungke. Tomur Jishu no neng subrai hine goshi wui malik klai neng appreciate tongo hungke. Malik klai neng Jishu no malik klai ni langmani malik klai subrai hine goshi wui neng appreciate tongo hungke. O 80, 90, 100 bosorobo neng khatuteng ke hamsawui tong thogui neng appreciate. Te abuni yaguli je langma abu won ninino. Tang malak kai toro sini langma molbro nise. Hage tau Bwsa engai o sungsarobo te o sungsani yaguli je langma obo khaksangai khasrangai tong thogui kai tor baimang tong na musung ke ba Bwsa category o sok paisidi. Tomun nang musung ya a molbro ni langma o sungsaro simino nini gian bai buddhi bai nang thana musung ke thangdi obo pia ba 80, 90, 100, 120 bosor jorano. Choice ni thani ose. Kalaisha kok suza or kono walai jangnai kok bukrei or kono bulai jangnai kok bukrei nasleboi kok sitara salai jangnai kok bukrei tomono goshina musunya kaba thike no problem go ahead nini je thana musu mojang nang thangni bujina musunya bujina nai ka tei tamle khlanya tongba phiaba nang buji khangkele ya pri shoi phaisibi obasa kotugia obo pahar roju jangnai aba haya bkhabai poito khlaidi jisuni ni bagai tam khlaikya Bukuk bai subrai hine goshidi. Haike na tamo. Mathang zakmung ngoneng hapai manka nang. Kalai sase. Bkhabai poito khlai bukuk bai subrai hine goshima baino. Bwsa category sok paikya mathang zakmung nang yasagai manka. Phiaba obonol ta pogdi. Bwsa Simi no Bupha ni Nogo molbrum ni bagai tongwi mano. Seleng srapsa ni bagai se. Hagen nang tabuk seleng category dang na musung na Bwsa category dang na musung seleng category na kamo thangni thasinga example ma hai nang to business klayong ke abo nang simi profit chaglak nang a success mani business da klai sakere nang ni Bwsa na ya phari manai tang male obong kan malik ni tomong okay tang abo tai soya just example since an example kisar mas abo accurate abahay nang hinang samania but naidi Bwsa jefur nang kaitoro phayo okay jefur nang kaitoro siniwo o je sinimani bisingtei kaitone hamare bai nang jefur singsaro thangi tongo nini ja lifestyle nini bukokti ongkhormani kothoma kahambai nini tomung bai ke gobang ma borogrok selaijago hallelujah ang belai khasrango life phaimani bai maganang inya gobang borok Jisu Kristo ad ngai tongo de kaitoni kogo kuplongoi tebo kaitoni asung sasa extend ngai tongo kaitoni ha kwar ke fuar jagai tongo hallelujah praise the Lord so norok ni je testimony norok je khoroksa khoroni je propon malayo te nong ni noksi nok arigana norok ni good example tomung kaham bai ke kwbang borok salai jagai tongo tang male obono kaitoro tongmani mari abar rang besek tong abo important ja bo position samung khlai abo boya besek poralai khagenak abo boya but Jisu Kristo jefro kaplayung olang mawo aboni phanno joda hallelujah so aboni bagani tini sini serengjakna main topic tamo obono ta pokdi Bwsa Simi se Bupha ni Nogo molbrum ni bagai tongwi mano selengke srapsa ni bagai se hallelujah so phadi khasrangni khatong thokdi John chapter 8 verse ngake 35 John chapter 8 verse 35 hallelujah praise the Lord abhajang suffering itong kulum kongai tomun tong gen share klai mano musa problemo poito kladi Jisu Kristo ke play mumbai ya khori thangai nai okay tomun no musa samung saya ngi tong khake poito klai di asamung ini kelai sakin blog zari thangai Resi samudra kelai do zagi thangka lama gari bagai Jordan tima kelai sakin tui dol zagi thangka hakra nong khonani bagai ayang ti Israel ok himnani bagai tomun ni musa samung nang rom kha ba abo success ngai khake poito klai tini abo
kalai sakena lama khulok jagi thangsinai tomon mung sasak hamia bai engage ngi tongka ba nini langma kolom ba kongrai bisma sama kabang ba rok keplai na nai tongka ke poito khlai di Jisu Kristo ni mung bai dam rok ba bai tini kalai saka wa hamui thangnai okay raja je order wo abono ungo bini rajyo wo okay raja ni Bwsa je sawo abono ungo Rajkumar je sawo tahu neng ang bahayno kaitoni mokolo Rajkumar tang male seng Jisu Kristo no malik klai namani bai tabuk seng sabo Jisu Kristo ni Bwsa haleluya kaitoni Bwsa so abon bagini chini bukuk te jong khormani abu ungo tabuk poito klai di te neng receive klai di haleluya praise the Lord ang saimano oro nai tong nai rongni bisungo koekjono tongo kolom haika mungsosak hamya abo baike messenger gole hamya abo hai baike safar ngi tongo tei oro janai tongnai ni nokni borok rok nokni borok bahaino abhai kusuk kongrai te kabangma baike safar ngi tongo poito khlaidi dini srai srai ka hami thangnai okay jefur kono abo hai phayo obukugo sadi Jisu Kristo ni keplai mungbai kutuli ni sadi bomak khananai okay oh ratha khayara mokora bosteki thank you Lord angni ni keplai mungbai ka sau kongrai kolom bisma sarnai tumor cancer bemar hamya virus kutulik in the name of Jesus right now all the life night on my borong ni sakani nang kutulik borong nokuni joto borong ni sakani kutulik nini zora paikya get out right now in Jesus name oh ratha karabala remokoro bosteki be healed right now oh ratha karama bosteki thank you Lord afa oro the night on the bishingo belai kena ka frawi tongo samni shep ni bagay lo amaya fa asya no mani bagay afa atios bini langmo nang at khlaira mani bagay samung ni sebro win bona hamari khlai mani bagay na hambai lo oh hallelujah thank you amen amen hallelujah poito khlai di jara samung ni sep nai to gi tong nai rok kai to already blessed khlai kya gosi sidi hambai hni kai to no hambai nang ani langmo samung ni sebro mani bagay hni hallelujah praise the Lord oh rakha ramasteki hallelujah praise the Lord hallelujah aba keno tebo higher education ni bagay yes ang te ki sa porena ni musungo aba ke sep nai to ko ka rang pusugya okay taisa higher education ni bagay porena musungi to higher education no klaina ni bagay ka ba tebo peba rang financial problem ngi tong aba hai tong khoroksa ro chin bisungo saimandi kaitor arang ni sep already khlai raka poito khlai di oh ratha khara mosteki thank you Lord nangrang ni sep khlai re mani bagi lo apa bini higher education bagi je nangmani rang no nang ready khlai re mani bagi oh hallelujah thank you so much oh shakara lara magara basteki hallelujah poito khlai di nang no abo kage yes tomono nang no hngke abo a higher education ni bagi rang nangi tongo rang kerengi tongka rang ni sep already kaitor khlai reka ni nukhunga rang sok paisinai oh ratha khara mogore bosteki takuk bidan hambai de kaitono nini pocket yagradi te nini jot bank balance bank account tongko yagradi kaitor bless khlanya thangi tongo nini langmao je nangmani abuno supungna thangi tongo poito khlaidi just declare khlai hambai kaitor nang bless khlaimani bagai ano nang alai da khlaire mani bagai baithang Jisu Kristo no ruin yang ana ganang khlaimani bagai ang kriya ang bigraya ang ganang sinenggo sidi Jisu Kristo ni bising ganang se osubai hinenggo sidi amen amen hallelujah oh ratha khara magore bosteki hallelujah paralyze ngai klai tongjak aba hai tong chini bisungo khoroksa paralyze yakung yakmaya ngai belai tek to mani tongkha tomung no abo nang no hungkangke nini aje paralyze engjak yakungo yagradi sadi Jisuni kesabai hamsukha kereikha Jisuni kesa bahan sekak jakmani bai bebak hamya
hamsuka paralyze gerikha goshidi din bukhokbai o ratha khara molore bastiki paralyze get out right now in the name of Jesus get out paralyze nang polahamia te paralyze ni mung nawi nang kaplaying tong manya kutuldi right now in Jesus name get out and be healed amen hallelujah ang hamka Jisu Kristo ni kersa bahan sekak zakmani bai ani bebak hamya hamri rezaka paralyze gerikha goshidinin bukhok bai o ratha khara molore bosteki hallelujah chini bisungo mahai tongo bihik mane hik bai sai kathai man la yangi tongo okay hik bai sai kathai man la ya angi tongo tam jani kaisa kokno tui norok tam nai walai zakti ingkha a walai mungbai khe norok ni halok kuruk tui angi tongo norok ni je nokhung hik sai ni je halok abuk kamana nai tongo phiaba sabo walai mung tui phaimla shaitan se norok ni halok na sabo khogui tongmala shaitan se sadi ani logi Jisu Kristo mungbai halok sabai nai tong nai phala hani kotolik ni yes o ratha khara mostiki halok sabai nai tong nai phala haja kotolik right now in Jesus name kotolik nin jora paikya nang on nokhungo kono dino nang tei abahake problem create khlai nang halok nang khogui tanang mane khai Jisu Kristo so nokhuni malik family kaituna zupai family ni owner malik kaitu thank you Lord nokhungo save khlai o ratha mostiki amen hallelujah praise the Lord tomun nang no kya family problem of kai hamadi family restore kya family was a khogna nai tong sikok no Jisu Kristo mai damro rohor jaka gerikha nang family tabok safety bosi kai tona hamai redi oh hallelujah shakara lara magara mostiki oh hallelujah bara shikerima okay buas hazagi tong nai tor tong chini bisingo okay tomun nang no kya buas hazagi tong nai tomun nang no ke Jisu Kristo nang declare kayo ratha khoyero mostiki buas sari tong nai phala hanya kotolik right now be healed in Jesus name be healed oh ratha khara bastiki nang hamsuka abua phasing je saitong phasing yagro dia bahike sadi ang hamsuka Jisu ni kesabai ang hamui manka goshidi hallelujah oh ratha khara bastiki hallelujah tomono buas hazagi tong nai nang no ke hamsuka poito khlaidi oh ratha khara mokora mastiki hallelujah oh shekere barabagara moloro bostiki o curfew mani bai nukhongo rang khoksapon korei ngi okay belai income ni source korei ni problem ngi tongnai orob tongo o je curfew hai ka ba o je pandemic ni bagai rang ni sep lama korei ngi thangka muthup jagai thangka abhai tongo o jagao poito khlaidi red sea samudra phyokjak mani hai mane bagne ngi thangmani hai jordan tima kran ngi thangmani hai lama ngnani bagai aba haikenan nini langmawo samung ni sep te rang ti joto nini needs den nangmani nini langmaw nini nokhungo kuplong nga thangai tongo Jisu Kristo mai declare kayo rang kuplong angi samung ni sep paidi Jisu Kristo ni mungbai joto nangmarok supungjak sidi Jisu ni mungbai yes kuplong ang sidi kuplong ni in the name of Jesus yes so shekere balara bagara pastiki thank you Lord amen hallelujah poito khladi te kaito na hambai kaito nang joto nangmarang na sopungere mani bagi hne hallelujah praise the Lord oh shekere magara bastiki goshidi poito manetamo nugya fan nokha maine fan man kha bono poito je aba ke poito khlai manai 100% Jisu Kristo o kaito ro bor khamsa ja Peter poito khlai ka tiyo himi man kha Bartimayas nognai hini poito khlaika nogui manka okay a 12 বছর রিসুমা থাইয়া হামনাই হনি পয়তো খ্লাইকা হামই মানখা ওকে লাজারাস नि बिनि बाय सं गथांनाय हनि पयतो ख्लाइका गथाङै बासाका नंगो तमनो पयतो ख्लायुंके सामुंनि सेप करेङि तंबले सब पाइका हनि पयतो ख्लाइदि सब पाइसिनाय नो राथा खारा बस्ति केरि पयतो ख्लाइदि जिसु ख्रिस्ट बसाक साक्रबै तंगो हामसिनाय हामका हनि पयतो ख्लाइदि Bwsa
hamsuk kapoy to khlai di o ratha kharam mosti kiri okay je nini education ni bagai ja rang nangi to mani rang sok paika poi to khlai di o rakharam mas norong ni je halok wagna nai to mani halok manjujak pika restaurant pika family poi to khlai di o shekere lara magara posti ki kai to kaham bini khairok ma hamjak ma pai phlaya oh hallelujah raba shekeri makara balara mastiki oh shekeri makara mastiki yakungo bothai engjak bothai koto kola hai sabutongo jaga chini bisingo okay yakungo bothai koto rongjak kola hai ke orotong chini bisingo khoroksa kaitor hamre na musung jago tabukno instant oh ratha kher moste poito khlaidi oh ratha thalare bagara be healed right now ongkhodi Botrai hamsidi hamsuksidi Jesus Christ magsau Catholic Ratha Karabastiki be healed right now be healed oh Ratha Karamastiki amen amen hallelujah oh Shekara Varabagara Mastiki Shekeri Makarabalara Bastiki hallelujah hallelujah oh Rana Karamagara Bastiki hallelujah hallelujah rest me yasini bishungo rest me ni korokso tango kaito ni nukungo yes the like and blessed kaya tangi tong kaito just nini bokoro yak radi kaito na hambai kaito nang nini gathar yak baikya ani langmawa an nukungo yak biaramani bagai bial kerikya alai da simis ini sadi biamar kerikya kaham simis ini sadi oh yatha karam mosti thank you lord rest me te bin nukungo na hamari krai mani bagai hallelujah oh shekeri ma shata talare bastiki yes ani cerai ni admission ni bagi kisah suri di belai rang nangi tongo sandarai already nini bagi prayer ngi thanga thaisingo study higher study tiki sa upgrade ni bagi rang nangi tongo kai to already thaisingo phonogui rekha ar rang already no manage engka mane arrange khaja kanini bagai okay Chandarai mok poito klaidi nini cerai ni bagai je nangmani joto rang abo already arrange khlaira zakha kaitoro poito klaidi kaitoro hambai kaitoro ni sadi nang arrange khlaira mani bagai hambai kaitoro ni sadi oh shekere lare baste kiri hakara mara bara shekeri magara balara bostiki hallelujah yes kait noroni nangmano saimano aboni bagai no hain ereng bukukti ongkhoriya do kaito je phunogui tongmone abono angnorongno share khlaido hallelujah naibi chungtomon kaito depend khlaio hungke kaito joto nangmano sini supungoi ro jepro sengsar phaisingo asao sengsar phaisingo jora kebang ro afro se kaito sengwai kok saime yango sini nangma yafana musungma rongno yafari mayango aboni bagin phaidi sengsar ni samung bak khlailai no phiaba jora kebang ko kaito ro di sengsani samung abo seng or ketang tongmani sengsar mak khlainai samung mak tangnai sakri mak khlainai bebak no mak khlainai abo tak khlaidini ke phano sagla tomono sawongke abo je sanai abo saya sawi tongo kubi kong ke seng samung mas mak khlainai hardwang mak khlainai samung tomono khlaya ke maita sta sadini saw samung mak khlainai pheba asike samung mang tulagi ta thangdi kaitono jora rimaya ja kaitono jora radi hake kaito nini nangma tamo abono nungbai share khlanyam nung kok salanyam musungjago nin nangmarang supungoi nono tebo bless khlanyam musungjago hallelujah samungni jaga tondi nini babuni position nung babuno tondi hallelujah praise the lord sengtomung no nogo nogo nokuni okrani bagai gathar kok muino khatiwi tono ela gathar kok maino khuri tono kebo sanani slice sekang yagrena ni slice sekang nokuni okrani bagai moi maino seng arrange khlai toni ro tangai sen nokuni okrano borom ro babuno borom ro thagono borom ro nana borom ro nokuni je okra rokno ha o tomung kaham tabuk nukjak thaya sek borok rongni thaniwo phiab abo tamnai kaito no borom ro nani bagai kaisa phunok bariabo nang sengsare nini okra nokuni babu nokuni nana thagono asike respect borom ro hongke nini babu soinono snamnai borokno snamnai babu kaitono sung busuk borom respect thai nang sapung busuk samung khlanya busung khlaidi at least horogon ta kaisa ha
at least tabuk sengje zora ri tong ma oba ke gonta ka sepano zora ri dita hake se kai to nung bai kok salai ke nung kai to ba halok nara ke kok salai ke se tam nang nai nya sai manai ble nung mang ka phrai tong kai to nung submit se khlai ang ke excuse me hallelujah nung mang se ka phrai tong nung kai to zora sri yang ke bahake kai to ni lang mau nang marang no supungi manai ba Bwsa Bupha no se depend khlayo sengkai skai to ni Bwsa tabuk sengkai to ni nokhu ni borok tabuk go o Bwsa ang Mano huni mang khapro mui tong hungke Bupha no bini nang marok no share ka se khlaya hungke bahake supungi manai ba phiaba kubai kok tamonai di kai to asika sona hamza ka Jisu Kristo bebak ya fare bai ka ni sao mungsapan narak liya suknani joto hamari chini bagi lokhlai re ka ni sao tabuk tamo hambai afa nang ani babo ani malik ing mani bagi Jisu Kristo toi ani tsirai ni bagi admission ni bagi rang nangi tong mani eren sengi thangka poitu khlai ni no poitu ke ni buko ko songkhor na eng kha ni ma sanai neng sengkha eren hambai kai to nang eren khlai re mani bagi haleluya yang kesakwar kotor ma sadi Jisu Kristo kesabai hamis thangka bo result nang nok nai ini kemo kobor da hai ke sathi phai tong ta ham kaning ko sinai ni sa ma go sinai poito obrun poito hono oma hai ke nang go simai hanggang ke a poito nang ko su khom jaya a poito nin khani ko su krai jara poito gna ra hanggang ke kesa kwar no farse Jisu Kristo ni kesabai hami thang kaning ko sinai te hami bo thango mokol kana bati mayas mokol kana sai prun simi nuk thothok hani borok asai prun si mokol no yakun din nuk nai hini asaya bo asai prun si mokol no ya phana se bo tam asaka hamna yang Jisu Kristo wo hami bo manka 12 bosor oli nang ithangka bo risumani thagya phiyasang ha ke thangsiwan hani bo tam nai harmani na nangmani phiaba Jisu hamri man honi poito khlai mani bai hami man khabo obono so hono poito a poito ni ani thani sor sok paia kong ka kai to ni kok kuplong khlai di Romans chapter 10 verse 17 no yes Romans chapter 10 verse 17 no suya tong kai to ni kok khnamang poito phayo hallelujah a poito jafro phayo afron goshi mano Jisu ni kesabai ana hamira hamle za kha nai a poito jafro phayo afron goshi mano tam nei Jisu se ani subrai nei hallelujah a poito jafro phayo afron sai mano Jisu bai ang kathama bai thansang mani bai ang borok kata angkha nei ale a poito jafro phayo nga poito phaina bagi tam nang kai to ni kokno khna nang daily sal brom hallelujah praise the Lord o shekere la ramagara ma khara bosteki nang kaham Lord ni khai rakma hamzakma pai flya oh hallelujah thank you oh ratha kara bagara mastekeri oh ratha thalare bagara bosteki ekere boro bata para balara basteki hallelujah yakong yakurai sajagi tongai tore tong sini bisingo yakong ni yakurai maikaba yafatola delai sajagai himi manyangai tek to mani tongka okay kaitor hamrir na musung jago oh ratha kara mogore bos deke plead the blood of Christ Jesus plead ka thanang yakurai saka saro be healed right now be healed Jesus Christ mang saw hamsidi thank you Lord the hamrir the money back oh yakara bas deke nomun nang no ngake amen khani te hambai ni kai to na hamrir the money back nang receive klai nai chini bisungo tongo phataro tabuk phano nogo phaime yangi tongka financial problem plus o pandemic ni bagai saimandi poito khlaidi kai to ni bagai arrange khlaika nang dakti no nogo sok painai te kalai sakeno rang ro bebang ni arrange sangai kalai saka nang nogo sok paisinai poito khlaidi thank you Lord je te prani phataro nogo phaime yangi te kubna hasteo je tongnai rok bangbai tan hambai lot nang brong ni bagai lama arrange khlai mani bagai rang finally sep nang arrange khlai mani bagai thank you Lord thank you amen oh shekere bagara mana rabas deki oh hallelujah thank you Lord oh shekere bagara balara mas dekere hallelujah praise the Lord hallelujah poito khlaidi tomur ni ogo taphan sarai engya khonge poito khlaidi kaitor good news rana thangi tomo okay
poito khlai ta phar nini nukhung nang nukhung khana musung jak sugui tongka nini life partner reading ya khung ke poito khlai di kaitor arrange khlai na thangi tong kaitor already arrange khlai ka o ratha khara pastiki okay nang expect khlai mani aboni sleven tebo kobang tebo kaham kaitor arrange khlai ka o ratha khara pasti poito khlai di hallelujah shekere bagara malara pastiki o hallelujah business yang nahni wan suk na chini bisungo tongo business yang nai okay hambai de kaito no nini bagai je nang je asawi khatongui tongmani abono kaitor khnaka okay a business nang chengi mansi nai jisu christu mang declare kayo business muk thango sokpai kha jisu christu ni mungbai ngsuka lama bebak no ready declare jaga rangni lama je business ni joto nangmani equipments bebak no yes ready declare jaka jisu christu ni mungbai amen amen hallelujah praise the lord agte kaisa clear khanya musungo nang tomung no 100% kaiton depend khlai hungke nini joto nangma kaiton arni no kuplong ang nai hallelujah praise nang kafra na nanya tai bui sungsani borok kafra tai nang nga poito sa kafra nai poito sa temo nang tam nai tajangi phai nai obose kaiton tongmani mari hingke sungsani a kafra ma ga kafra ya poito kafra o hage sungsana automatic arrange sungo te kalai sakana samono sung khlai thangman hallelujah praise the lord oh shekere lara magara mastiki hambai kaito hambai lord nang hamari khlai bless khlai tongmani bagai nang kaham lord nin khairokma hamjakma pai playa oh ratha thakara mara baste kere oh rabara bara 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 thakara manara mostiki hallelujah thank you lord okay phola hamia we kobol jagai ni nukhuni khoroksa borok abnormal kobor ngi tongka abahai tongo oro khoroksa nai tongnai ni bisingo okay maybe khorok ni engana abahai problem phola hamia we kobol jagai kobor ngi nukhuni borok bai kono relation krei belai khen tekto mani tongka samung nongmung krei okay nogo sobi matono nukhuni onkhori thango abahai problem tongo abo tomun abo nini nukhuni borok ngangke nang poito khlaidi kaitor abo solution na thangi to nin nukhungo o ratha khara balara bastiki phola hamia get out nin jara paikha o ratha khaya ram mastiki ne o borok ni busago nang te applying to malia get out on khodi right now in jesus name get out o shikere lara bakara mastiki get out right now jesus ni apply myself gotolik be healed be strong in jesus name yes thank you lord hallelujah na hamre mani pati thank you lord oh hallelujah tako gupta nini allergy karikha hamsuka jesus christ ni kasaba kan declare thayo kaham suka oh ratha karaba tako gupta nang kahamse mungsa allergy karikha goshiri nin bukogo jesus ni bahan sakak jakmani bai allergy hamre zaka karikha ani bukur kahamse allergy karikha hamsuka goshi tako gupta oh shikere magara malore bosteki hallelujah praise the lord nang je khnai tongmani kai ton kok au belai apply o bukhuk bai sadi o apply kok no kaham ni sasidi kathar ni sasidi goshi sidi hamsa jakne apply ni goshi sidi gyan ganang se ni goshi sidi jisu kristo ang kaham kokka hamsa jakse wisdom ganang se goshi sidi hallelujah takung bidan nini nok belai hamsa jak nini nukhung ni malik tabu kaitor yagar jak nini nukhungo khasani khatong thongti oh ratha kharabala ramaste kire oh hallelujah thank you lord hambai ge tini asunu sitem kaitor sungna hamjago bini khairokma hamjakma paiflaya tawana de obuko ka hammang sanani sengdi soidan khabrum sini khabrume ongkori thana nini nukhung nini kani nini haste nini des yang khurma nang je proses soitan kiru shwa khana se nang je kaitor bai salai nini sakni musumi tongnan sengo apro soitan phan manjago apro soitan bini musungti nini langbaw ke nono ostaroi nono problem khlayo okay but je nang kaitor toro soitan kharo nin nukhunu nini langmani o shakarela ramosori ni bagai surdi lomani hamyako ramosori hamsuka jisuni ko sabai hamre rezaka oh shikere balara mastiki amen hallelujah kaitona hambai
belai kek ani nangmani no bebak no supung rumani bagai yes bokok maya nang hamsa jaksi hallelujah praise the Lord ani darani busajak Barbie tabuk GB ICU Japanese antivirus manja virus kerika Barbie ni sakawang jishun thik katana saro jishuni kesabai beba hamya hamre jaksi abu sakri malik kaitorse declare khai Jishu Christ mumbai be healed right now Barbie deborma hamsokha Jishu Christ amen thank you Lord for the healing no rathakara bagara basdiki bokuk lose hamsokha Barbie ni sakani joto virus kerika jishun thik katana sajak tawa arak kathar simisi kaham simisi dakti nogo sokpai sinai amen hallelujah oh yathakara basdiki poito klaidi kaito hamrei mano oh rathakara hamrei rejakse already fighting it in afternoon situ jotona hambai okay norok tomuno Bible study the body of Christ ini sini kaisa group tongo WhatsApp group norok botomuno aro add namu sungo tapone add ang phayako abai tongo hungke norok add ang imano aro sing daily 8 somoyo Bible study khailayo okay ani WhatsApp number norok bumung sei norok ano text khlairadi hakang norok add khlairobano ani WhatsApp number ke 9774518979 9774518979 okay norok ni bumung sei aro ano kaisa text clear di hakang norok no the body of Christ the Bible study clear men kaisa group tongo WhatsApp group arang norok no add clear wana hallelujah praise the Lord Chandrai mok te kaisa ani bagai surdi kaitor hamari remanik sakri regular ang manatay okay nin sakri promotion ng sinay okay regular type promotion double blessings Jesu Kristo ni Mumbai ang declare kayo Chandrai mok ni Shakaw amen okay regular bongnay type promotion ng may Jesu Kristo ni Mumbai amen hallelujah praise double blessings Jesu ni Mumbai bishas kaidi taya sakti amen hading ke tinasa ng sinung na okay kaito kaham nili khairok ma hamzak